جناوندن و چند یارونی تیوی دما خوش ببینرین هجا بویرین کدنا و روژه ده قومینه امی جواره ده بلتنا داوی روژه ده ایدی شریچک داری لدیش چتین داعشی بر بداویه و دچه آنگل با خوزی چتین داعشی بداوی دبه نهاد وان کدیان دشه شریک دجوار لحرم دقومه لبلی چتین کن نکارن خوال بر شروانین قصد بگیرن خواه رادستی وان دکن هری داوی در دورا 3000 چته و مغیبات وان خواه رادستی شروانین قصد کرن لباغوز رنگ رشت چراندن لهندره وی گوندی شرگرانه لبله هنچتین کو بریارا شر دابون نکارین لهنبری شروانین قصد خو بگرن جلورا به کامیونان دردکفن و خورادستی شروانان دکن هری داوی جی نزی 2000 چتین داعش خورادستی همان شروانان کرن نوچگان من را گهاند کو چتین مجارا گودنه به در دورا 10 کامیونان درکتن ویس بهجی نوچگان مهوشنگ حسنی کریا درکتنا بسدان چته و مالباتن وان شوباند تماشاوان دلال اف کس اف عربه اف کامیونن گو دردکفن اف جناوا باغوز تین جخواه هز سوریه دموکراتیک پشتی گو اپراسیون خواه دا دست بکرن هجمارک باش جی چتیان دهندر باغوز ده ما بو وان چتیان پشتی گو دجواری شر لوی داره دیتن شخوا چته و مالباتن وان این گو دمک دریج دهندر دامان گوتن ام خود تسلیم ناکن گوتو بون ام شر بکن ایرو روش لوی داره ایرو پنج آدار اوجی خوارادستی شروان هزن سوریه دموکراتیک دکن هزن سوریه دموکراتیک جدوه و اپراسیون لشکری لعنیا باکور باغوز راوستان دیا و درخستنا چته و مالباتن وان ددومینن دوی چارچوه ده نوچگهان ما خواگهان دورا کو چتهان تاوی مالباتن وان خوالی بجه کرنه و تکلداری وان جی آگاهیان ده آن دست بکرن اف نقطه گنها عملین جی داوی گو ام دکارن بگهجینه به شروان قصده را وکی گو د پاشمده دیار دبه او شخوا دورا داوی یا گو داعش تیدا مایش خو وکی کامپکه یا گو چتین داعش تاوی مالباتن خواه لوی داره مانه بگشتیش خبریان هان به 10 دقیقان نزی 20 کمیون جوی داره درکتن شروان قصده ین گو نهاد چپرین پیش دنه به تایبت جی هزن تایبت ین هزن سوریه دموکراتیک یه پگی او یه پجی او جویه که تکز دکن گو د دمک کرده دبه ایش ساعتان به دبه ایش روزان به هبونا لشکریه داعش لوی داره بداوید به لگوری آگاهیان جنیوه محاسبات اده کو دور پیج لچتیان هاتبو فرض کرن بهتری 10,000 چته و مالباتن وان خوراتستی شروانان کرنه بگشتین حال کامپا هوله بقاسی 5,000 کس هاتن امجه کرن پشتی کسین ده باغوز ده بریارا شردان قصده اپراسیون داوی یا تکبرنا داعش یکی آدار دست بکر ناوند راگهاندنا قصده ده داخیانی خود راگهاند بوکو ده انجام شر 4 روزین در باسبوی ده 164 چته این داعش هاتن کشتن و بدهان بارگین وان هاتن رو خواندن ده همان دمیده شروانان ده انجام پیشکتنا خوده گره باغوز استراتیجی کنترل کرن و آلا خواه لیچ کاندن بلید وان دمین داوی ده به تایبتی پشت شری او دور پیچا لباخوز گله چتین داعشی خواه را دست کرن هجمار وان چتین داعشی بیانی جیدی جه 800 درباس کر به تایبتی اف یک جارکدن شکتی روژاوا جهانی باوی که گشتی چته که جنیا بناوی خود المسنه یا امریکی دخوازه وگر ولاتی خواه لبلی ریوبریا امریکای وگر آوی رد که دی بشه تو مافیوی یه وگر لامریکای تنایه لباکور سوری به هزاران چتین داعش و مالباتن خواه جی 49 ولاتان گرتینه یک جوان جی هدا المسنه هدا المسنه لگل ریوبریا امریکا بویا مجاران نقاشه امریکا وگره چتین ناپجرینه و دی بیجا مافیوی یه وگره تنایه دادواره که امریکی خواست کو جاره کدن لدوسیای چتیا نافبوری یا دخوازه وگره امریکا بنیرن دادوار ریگی والتن دیار کرکو گلک بجارته هنه دیبکو روشاوی نباش به اگر لکامپین باکور و روجلاتی سوری بمینه حکومت امریکا تاوی لوی ولاتی جدایک بویا و باوی دیپلوماتکی یمنی بو وگراوی ردکه لگوری قانون امریکا زاروک دیپلوماتان اینکو لولات جدایک بونه ناسنامه امریکا ورناگرن جلوره مافیوی تنه یکو پاسپورتی ور بگره لبلی پارێزەرê malbatê dibêje beriya ku huda ji dayîk bibe bavê wê dest ji dîplomasiyê berdaye ji lewre mafê wê heye ku pasportê werbigire. Têkildarî heman mijarê Wezîrê Karê Derveyê Amerîkan Mike Pompeo ji radyoya WOC re diyar kir ku di rastiyê de ew terorîst e û divê terorîstên biyanî venegerin Amerîka.
پۆمپێۆ دەست نیشان دەکە و پێویستیاوان بە خەتەریên bi vî rengî کۆگەفê li jiyana Amerîkayê dixwat tune. Meha Sibatê jî serokê Amerîka Trump gotibû ew vegera wê ya ji Amerîkayê re qebûl nakin. Dohjî şêwirmendiya Ewlekariya Netewî Amerîka John Bolton got ew ê zextê li welatên din bikin da ku welatiyên xwe vegerînin. Huda el-Musanna sê caran bi çeteyên Daişê re zewiciye û di gelek xebatên propagandaya Daişê de cih girtiye. Lêbelê niha iddia dike ku ew bi wan hatiye xapandin û piştî ku Daeş tevahiya erdên Sûrî û Iraqê ji dest dan dibêje ew poşman bûye. Tevgera şaneyên razey li herêmê zêde dibe herîdawiyekînên taybetên Qesedê komeke şaneyên razey li Reqqayê girtin. Navenda ragandina Qesedê diyar kir ku hewldanên çeteyan ên tirsandina sivîlan didomin. Şaneyên razey kombina xelkê di kêf û xemgîniyê de dikin hedef. Navendê ragihand dema şaneyên razeyê dixwestin di merasîma oxirkirinê de kumkujiyê pêk bînin yekînên taybetên Qesedê ev hewldana wan li gundewarên Rojhilatê Reqqayê têk bir. Di encamê de 6 êrişkar hatin girtin û yek ji wan jî xwe kuşbû. Navenda ragandina Qesedê teqez kir ku hêza wan soz dane sivîlan biparêzin û ji bo peydakirina aramiyê û têkbirina teror û piştgiriyên wan vê soza xwe jî nû dikin. Bi îradeyeke xurt û moraleke bilind hevseroka KCD Leyla Güven çalakiya xwe dewam dike û çalakî îro ji di roja 118 de bo di roja 118 de Wezareta Tenduristiyê ji bo Güven bijîşek şandin mala wê lê Güven kontrola bijîşkên careke din red kir her wiha çalakiya girtiyên di greva birçîbûnê de jî bi biryardarî dewam dike. برخوادان افسروکا KCD و پارلمنتera HDP ya Colemêrkê Leyla Güven barman carakirina tecrîda li serê Berocalan 8 Mijdara 2018 li Zindan Amedê dest bi çalakiya greva birçîbûnê ya bêdem û bêdor veger kir. Güven 118 rojin tevê hemû astangiyan jî bi biryardarî û baweriyeka xurt li ber xwe dide. Di roja 118 mîna çalakiya Güven de Wezareta Tenduristiyê serê sibê bijîşkek şand mala Leyla Güven ji bo ku li malê wê kontrol bike. Bijîşk belgeyek nîşan da ku li gorî wê belgeyê ji bo kontrola rûtîn a Güven hatiye wezîfedar kirin. Güven daxwaza bijîşk a ji bo kontrolê red kir. Hat ragandin bi bijîşk re amûrên pîvana tansiyonê, rêjeya şekir û mîzîn hebû. Güven daxwaza muayeneyê jî red kir. Tevî çalakiya Leyla Güven çalakiya girtiyên berxwedêr yên di zindanan de didome. Çalakiya koma girtiyên destpêkê ku 16 kanûnê dest pê kirî 8 rojin dewam dike. Diyekê adarê de jî li tevahiya girtîgehan girtiyên siyasî dest bi greva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerkirin. Di sê adarê de jî parlamentera HDP Amedê Dersimdag û 5 endamên HDP ketin grevê. Piştî 5 endamên HDP hatin binçavkirin, ev 3 rojin di binçavan de ne. Çalakiya Dersimdag û girtiyan dewam dike. Girtiyên girtîgeha tîpa a dîlokê diyar kirin ku li dijî tecrîdkirina Rêberocalan dest bi greva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerkirine. Ji girtiyan Şevket Şeker diyar kir ku heta tecrîd bi dawî bibe, çalakiya wan jî wê demê wê bi dawî bibe. Belê li Başûrê Kurdistanê jî çalakiya greva birçîbûnê dewam dike berxwedana Nasir Yaz di roja 105 û ya Fadila Tok jî di roja 45 de bi israr dewam e. Berxwedana endamên nûnertiya HDP li Başûrê Kurdistanê Nasir Yaz di roja 105 de ye. Tevî ku rewşa tendurustiya Yaz nebaşe jî lê dîsa bi israr çalakiya xwe didomîne. Şandeyeke Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û nûnertiya kantonên Rojavayê Kurdistanê ya Başûrê Kurdistanê serdana Nasir Yaz kirin. Li ser navê şandeyê Mizgîn Hesên Axivî got ev çalakiya we dest pê kiriye pîroz e û em ji bo we hemûyan awayî piştgiriyê didin. Di heman demê de berxwedana endama Meclisa İştariya Mexmûrê Fadila Tok jî di roja 45 de ye. Her wiha çalakiya li bajarê Silêmaniyê di roja 8 de ye. Îro şandeyeke ji ciwanên internasyonalîst serdana greva birçîbûnê ya li Silêmaniyê kir. Ciwanan di serdanê de piştgiriya xwe ji bo gerevê anên ziman.
بلی چالکیا گروا برچیبونی یا 14 کردستانین لستراسبورگ فرانسا او امام شیشیا لگالریا بریتانیا جی ایدی هفته نه روزان لپی خود هیله چالکیا نوبت آزادی ج اوجلان را ده هفته آخویا 350 ده جالی کردستانین لسویسری و هات دورگرتن. چالکیه گروا برچوبونیا 14 کردستانیان لستراسبورگ آ فرانسایه و امام شیش ایل گالر آ بریتانیایه در روز هفته نهاندایه. برخودانا سلطانی گیت اوشیار آغوغلو یال پایتخت آوستوریا ویانایجی در روز سوددیان یوسف ایبال لباجار تورنتوی کانادایه روزا پینجوددیان حسین یلدز و حاسبی چاکیجی لباجار دنهاگی هولندایه روزا 47 ده دومه. هروها جبو پشتگیری چالکرین گراوا برچوبونه هفته یا بوری چالکیا گراوا برچوبونه یا بدور وگر هات بو تسبیکرن. به وی آرمانجه کوما دویمین جنین ایزیدی چالکی دور کردن جنان گوتن جانا به او جالان تجاری نای قبول کردن تاری بر آبو آزاد نبه ده چالکی بدومن. چالکر یکسل کوچ جانی زمان کو او تجرید بشکنن استاتویا ایزیدی خانه پیک بینن. چالکیا نوبت آزادی جو جالان راجی کو هفته یا 305 دایه جالی کردستانیان لسویسری و هاتا دور کردن. مجلس جنان اسکایپ اروپای جبو 8 آذار بانگ لجنان کرکودا کفن قاطان. جبو 8 آذار روزا جنان یا جهانی تنی 3 روزمانه در ریزه چالکین کنگرستارین جبو روزش دوام دکن دوی چارچوبه ده جدیری که حتی شبه چالکین جور به جور هاتن لدار خستن. جبو روزا جنان جهانی انگو 8 آذار تنی 3 روزمان بنزک بونا روژی راشنین لباکرو روشلات سوری بخاملاندن و ریزا چالکین خوش بو روژی آماده دکن. لدیره که ببونه یا روژی قادا جنا شورشگر بدا خویانی که هات بکرن. دشاهیه دا کوما دیلان یا شهید زیلان آناوندا دجلیه یا چاندو هنره دیلانک لیستن. مجلس جنین سوری جیل نافچیا گرکه لگه جیوینک لدارخست. ده جیوینه ده انداما مجلس جنین سوریه گلیشان حسین لسرولا جنان و تیکوشیناویت شورش روژاوا دا آخوی. کنگره استر لنافچیا تربسپیه جی سمینارک دام. ده سمیناری ده سنویزیونک لسر تیکوشینا جنین آزاد و بطایبت تیکوشر لیلا کووان هاتا پیشاندان. لسرکانی جی وصایت قادا شورشا جنه بشاهیه که 8 آذار پیروز کر. وصایت لکولانین باجار سرکانی گریا و لچرخاله یا بریده شاهیک لدار خستن. ده شاهیه ده اخافتن هاتن کرن و 8 آذار لجنان هاتا پیروز کرن. به همان آرمانجه کوردیناسیون جنان آری و بریا خواستر آباگلو روشلاتی سوریه جی لنافچی عین حیثایی داخویانی اکدا. ده داخویانی ده کریار و پاشگوه کرنا کج آلین سیستمین ده سالاتار و لدیجی جنان تینه کرن هاتا شرمزار کرن. لآلیه دنجی شانده یکا کنگرستار ریوبرین سازین ریوبریا خواستریا دموکراتیک و پارتین سیاسی سردان و ناوندین لشکری یین باجار کوبانی کر. شانده یه هروها سردان و ناوند دسته یا پاراستنه و ارکاخو پاراستنه کر. پشرا شانده سردان ناوندا یه پجه و مالا بریندارن کر. به همان آرمانجه شینین مجلس خطا محترق و گندوارین و یه منبجه شاهیک لدارخست. ده شاهیه ده دیلان استرانین فلکلوری جالی کوما بازین منبجه و حتا پیشکش کرن. ریوبریا جنان آتبقایه به هفکاریا کمیته پرورده و فیرکرینه بلاوک بلاف کرن. جبو پیشوازی کرن 8 آذار گندن روشالات رقایه تینه خملاندن. جنین اندامین سازین گلیدای ریوبریا سیویل بشتاری چالکی دالقاندنا پانکارتان بون. یکیتیا جنین آزاد لنافچیا فافینه آهرما شهبایه سمینارک دا. ده سمیناره ده ریوبرین یکیتیا جنین آزاد ریحاب جبو لسر گرین یه 8 آذار آخوی. پشرج ریوبرین کنگرستار سوزدار قاسم لسر انجام و باندورا ذهنیت دسالاتار لسر جنان آخوی. کوملین جنین کردستان کجکی به بنیاد روزا جنان یا جهانی داخویانیک وشاند کجکی دیارکر کو 300 سال بقاسی 100 سال 21 امین گنجاونین جبو پیک آنینا آزادیا جنان کجکی ج تواهی جنان خواست کو برخودان اخوال کردستان و جهانی هم بهتر بریخستن بکن. کوملین جنین کردستان کجکی به بنیاد 8 آذار روزا جنان جهانی داخویانیک وشاند. کجکی برخودان جنان آل هر دورکا جیهانی یاجبوب دست خصنا آزادیا خواستلاف کرو گوت اموه بحث کرن حمبیز دکن و بعشقا جیانا آزاد و سلاف دکن جنان جبو آزادی وک هویه تیکوشین دایه مشاندن بیرانی ناوان هزا بنگهین آچافکانیا برخودانیه اللي چار آلین جیهانی جحمو جنین کولهم بری داگر کریه دنگ خوابلن دکن اموان سلاف دکن
کهجeke diyar kir ku tu 100 sal bi qasî 100 sala 21 ji bo azadiya jinan gunca û nîne û hadûmand. Ji ber vêyekê em di nava serdemekî de ne ku potansiyel û dînamîkên şûreşa jin herî zêde bihêze. Pergala serdest ji bo ku vê rastiyê veşê re bi hemû cure lîstik û êrîşan hewl dide. Lêbelê wekî jin pîwîst e em nîzîkatiyên xwe rabar bikin û têkoşînê himbêz bikin. Kejekê çalakiyên greva birçîbûnê ya li dijî tecrîda li ser rêber Ocalan bi bîr xist û got, rêber Abdullah Ocalan negirtiyekî ji rêzê ye. Ew rêberê gelek e ku navî wî jî hatiye qedexekirin. Di şexsê rêber Abdullah Ocalan de yên tên tecrîdkirin emin herî zêde jin ne. Ji ber vê yekê em dê bêjin ku azadiya rêber Abdullah Ocalan azadiya me ye. Ji ber vê sedemê em di nava çalakiyan de ne û em pêşengtiya berxwedanê digirin ser milên xwe. Li başûrê Efrînê teqînek di nava komên çeteyên dewleta Tirkiya dagirker de Rûda li gorî agahiyên destpêkê sê çete birîndar bûn. Li gorî çavkaniyên Ajansa Hawarê ku ji bajarê Efrînê girtiye hatiye diyarkirin ku li kulana siyasiya navenda bajar nêzî barargeheke çeteyên Sultan Murad maynek ku di cihê çopê de hatibû bicihkirin teqiyan. Teqîn di saet hevdeyan de Rûda. Li gorî agahiyên destpêkê di teqînê de sê çete birîndar bûn. Çavkaniyan dest nîşan kirin ku piştî teqînê artêşa Tirkiya dagirker û çeteyên wê ketin tevgerê û riya sereke girtin. Hate ragandin ku piştî bûyerê balafirên keşfê li ser navçeyên Şêrewa û bajarê Efrînê digeriyan. Hêzên rizgariya Efrînê roj bi roj rêzeçalakiyên xwe yên li dijî dagirkeran li herêmên Efrînê zêde dikin, di encama çalakiyên li Efrînê de yek ji leşker sê dagirker hatin kuştin. Hêzên rizgariya Efrînê li ser çalakiyê daxuyaniyek nivîskê weşand û ev agahî da. Çarê adarê li navçeyên Efrînê du çalakiyên taybet li dijî leşker û komeke çeteyên dewleta Tirkiya dagirker hatin li darxistin. Heman rojê şervanan li dijî barargeheke artêşa Tirkiya dagirkerên li gundê Basiliyê girêdayê navçeya Şêrewaya çalakiyeke bi taybet pêkanîn. Di encama çalakiyê de leşkerek hate kuştin û di leşker jî birîndar bûn. Her wiha erebeyeke leşkerê jî hate teqandin. Çarê adarê şervanan çalakiyeke taybet li dijî barargeheke koma çeteyên Cephe el Şamiye li gundê Meyremînê yê navçeya Şera li darxistin. Di encama çalakiyê de du çeteyên bi navê Eymen Şubek û Elî Ebu İslam hatin kuştin û çar çete jî birîndar bûn. Malpera El Monitorya Emerîkê di derbarê dagirkirina Efrînê û kiryarên kuştin û guhertana demografî jaliyê dewleta Tirkiya dagirker û çeteyên wê de raporek weşand. Malperê diyar kir ku sedema sereke ya dagirkirina Efrînê Rusya bû di rapora El Monitor de baltê kişandina li ser kiryarên talan, dizî, guhertana demografîk û berxwedana li dijî artêşa Tirk û çeteyên wê ya gelê Kurd. Malpera El Monitora Emerîkî têkildarî dagirkirina Efrînê û kiryarên kuştin û guhertina demografîk raporek weşand. Malpera El Monitor diyar kir ku sedema serekeya dagirkirina Efrînê Rusya bû. Di raporê de El Monitor balkiştan ser kiryarên talanî, dizî, guhertina demografîk û berxwedana li dijî artêşa Tirk û çeteyên wê. Malperê diyar kir ku aliyên mîna netewên yekbûyî û rêxistinên mafên mirovan derbarê binpêkirinên mafên mirovan li Efrînê raporên bi nirx weşandine. Li gorî rapora netewên yekbûyî hin kiryarên li Efrînê weke socên şer tê dîtin. Di rapora El Monitor de behsa berxwedana Kurdan li dijî artêşa Tirk û çeteyên wê tê kirin. Li gorî malperê sê alî li dijî dagirkeriya Tirkiyê çalakiyan li dar dixin. Yek, yekîneyên parastina gel YPG. Du, odaya çalakiyan a Gazeba Zeytunê. Sê, hêzên rizgarkirina Efrînê here. Van hêzan ji dawiya adara 2018 ve heta çilaya 2019 nêzî 220 çalakî girtine serxwe. Malperê ragand ku rewşa li Efrînê ew qasîne zelale ku mirov nikare hejmara kuştiyan bizanibe. Derbarê kuştiyên xwe de dewleta Tirk a dagirker dibêje ku di dema rakirina mayînan de ew hatine kuştin. Her wiha raporê diyar kir ku di nava 10 mehên dawî de herî kêm sed çeteyên dewleta Tirk li Efrînê hatine kuştin. Malpera El Monitor diyar kir ku sedema sereke ku hiç dewleta Tirk bikare bi Efrînê dagir bike Rusya bû.
وی دمه روسیا ازمانên xwe ji balafirên Tirkiye re vekir. Di vê derbarê de siyasetmedar û antropolojîstê Awistoryayî Thomas Schmidinger wiha dibêje. Kurdeyatiya li Efrînê bêtiriya hemû herêmên din ên Rojava bû. Azadiya li Efrînê jiya hemû herêmên din ên Rojava bû lê hema niha dibin dagirkeriya dewleta Tirk û çetên wê de ye. Odeya çalakyan ya Xezeba Zeytunê ragand hêzên wan li bajarê Babê li dijî dagirkeriya Tirkiye û çetên wê çalakî pêk anîn di çalakiyê de 5 çete hatine kuştin û 9 jî birîndar bûn. Odeya çalakyan ya Xezeba Zeytunê li ser teqîna îro li bajarê Babê pêk hatibû daxuyaniyek nivîskî weşant û ev agahî da. Endamên odeyê 5 adarê li bajarê Babê motorsiklêteke bi dewreyeke çetên dagirkeriya Tirkiye ve teqandin. Di encamê de 5 çetên dagirkeriye hatin kuştin û 9 jî birîndar bûn. Di daxuyaniyê de careke din sivîl hatin agadarkirin ku durî navendên leşkerî rawestin. Odeya çalakyan ya Xezeba Zeytunê di dawiya daxuyaniya xwe de teqez kir ku çalakiyên wan li dijî kesên ku destê wan ketiye xwîna şeniyên Efrînê wê pêk werin tola şehîdan jî wê were rakirin. Serfermandarên artêşa Rûsî û Emerîkî operasyonên li Sûriyeyê guftûgo kirin Wezîrê Karê Derve Rûsyayê jî teqez kir ku di vê beriyê her tiştê Komîteya Distûrî were ava kirin. Doh serfermandarê her du artêşên Emerîka û Rûsyayê li paytexta Awstrûya Vyaneyê li hevciviyan. Wezareta Parastiniya Dewletên Yekbûyî yên Emerîkayê bi daxuyaniyekê diyar kir ku her du serfermandar gelek mijar xistine rojeva xwe. Mijara sereke jî li hevkirina her du alyan di derbarî operasyonên li Sûriyeyê têne kirin de bû. Ji aliyê xwe ve Wezareta Parastina Rûsî ragand ku her du serfermandaran mijara füze û çekên stratejîk guftûgo kirine. Di mijareke din de Wezîrê Karê Derve Rûsyayê Sergey Lavrov got armanca sereke ji bo dema niha avakirina Komîteya Distûrî ye. Li aliyeke din Wezîrê Karê Derve Dewleta Qeterê Mihemed El Sanî ragand ku vegera Sûriyeyê di nava Komara Erebî de bi çareseriya alûziya Sûriyeyê ve girê daye. Li Tirkiye wê piştî 26 rojên din hilbijartina herêmî were li darxistin ji bo qewrandin ango qewtandina qeyûman ji Bakurê Kurdistanê û dawîanîna diziya dişaredariyan de HDP lez daye xebatên xwe hevserokên giştiyên HDP gera xwe yên ji bo mitîngên hilbijartinê bi pêşwaziyeke germ a gel didomînin li aliyeke din li ser gotina Erdogan a ku ji bo HDPyan re gotibû cihê we li vî welatê tuneye bertek û narazîbûn her ku diçin zêdetir dibe. Li Tirkiye wê di soyekê adarê de hilbijartina herêmî were lê darxistin. Ji bo hilbijartinê jî êdî roj tên jimartin. Hevserokên HDP di çarçoveya gera xwe ya mîtîngên li Bakurê Kurdistanê de rojane li bajarekî ne. Hevserokên HDP ji aliyê gel ve bi şahî û coş têne pêşwazî kirin. Ango atmosfera cejna Newrozê ji niha ve xwedaye der û bi vê germahiyê xebatên hilbijartinê têne kirin. Hevseroka giştiya HDP Perwîn Buldan di gera xwe ya îro de li navçeya Elbak awanî bû. Perwîn Buldan diyar kir ku ew baş dizanin gelê Elbakê di hemû hilbijartinan de dengek bilind daye partiya xwe û got di vê hilbijartinê de jî wê ji sedî not neyê xwarê. Em ê bi hev re îmzeya ji sedî not bavêjin û ev serkeftin wê serkeftina gelê Elbakê be. Buldan û şandeya pê re piştî hevdîtina gel al Elbakê ji bo biçin westanê ketin rê. Perwîn Buldan di gera xwe ya wanê de piştî navçeya Elbakê berê xwe da westanê. Di dema vê gerê de Buldan bi girseyî û coşeke mezin hate pêşwazî kirin. Perwîn Buldan di hevdîtina gel a westanê de axivî û got ev 16 salin tenê kesek vê derê birêve dibe lê piştî soyekê adarê wê HDP vî bajarî birêve bibe. Benim ülkemde, bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde. Buyursunlar oraya gitsinler. Li dijî van gotinên serokê Partiya Faşîst ya AKP Erdogan yên ji bo HDP bertek û nerazîbûn zêde dibin. Parlamenterê HDP Şernexê Hasan Özguneş got eger kesek hebe û divê vî welatî terk bike ew jî Erdogan bahçelî û kesên destekê didin faşîzma wan e. Xelkê wanê jî bertek nîşanî Erdogan dan û gotin
کی که دشینه کودره او ولات میه بلا اردوغان ترکاوی ولاتی بکم. ایرو 28 سال دستپیکرنا راپرینا خلک باشوری کردستان یا لدیش رژیم باسیا عراق را درباز به خلک باشوری کردستان جل جه گلدیا یکمین راپرنی برخودان او شروان قصد سلاف کرن. لنافچه رانیا یا ناوندا اداره راپرنی ایرو لدری راپرنی کجاره یکمین علی نبی لدیش رژیم باسی گلدیا یکمین تقاند او راپرین دستپیکر مراسم بیرانینا 28 سالوگرا راپرینی پیک هات. ده مراسم ده گلک ولاتی پارلمانتر ریوبر او نونرین حکومت او پارتیان آمده بون. ده دستپیکا مراسم ده قیمقام رانیا حسن محمود آخیوی او گد. لرانیا یکم مشارع آزادی پیکت او تواهی حریم باشوری کرسانی بلاو بوم. وی راپرینی وها کرکو رژیم دیکتاتوریا باسی بشکیم. لی مخابن راپرینی نکاری خون او خیالین خلک حریم باشوری کردستانی بجهبینه. پشتر برپرسی اداره راپرینی هیوا قرینی آخوی او گل باشوری کردستانی کو روشک دیروکی تومار کرنه او شهروان قصدی ین کو داوی لچتین داعش تیننجی سلاف کرد. بری بینرین هجا ده 5 آدار ده جین وچین کو درکت بون پیش مجوره ده بولتنا داویا روجه ده پیشکشکران ده بجین حتی سبانگو 6 آداری بنوچین یوم لپیشاو بین دنا و خیر و خوشی ده هر شاد بختار بن.